zami wami sahluba ngenxa yokufa amen bazalwane ngazi thina ehluba sepha kwaNkulunkulu amen bazalwane kodwa isizamo wami sahluba ngenxa yokufa noma kuthiwa noma kuyisizo noma kuthiwa nisizo noma yini azamshiya yena amen bazalwane ngeyodwa into esingasingamshiyi ukuthi ungena nathi esimeni amen bazalwane 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 uNkulunkulu embonami ongena nathi esimeni angashiyana esimeni aphuma nawe esimeni amen bazalwane bathi ukudumise ubona igama lakho uyambala loNkulunkulu ngoba wenzile wadlula lapho badlula khona ngenxa yegama lakho amen bazalwane siyamamezela lokho embonami uthi ufuna ithemba ukhona loNkulunkulu amen bazalwane owashiyani siyashiyana izitaba zenyama kodwa yena akashiyani siyamamezela lokho embonami ukhona loNkulunkulu uyabuza ukuthi khona uNkulunkulu angasibuzane uye nafuna usiza mina kuba besizwe ukhona loNkulunkulu amen bazalwane asimamezela kuye njengamanje uthi uyasiza lezo simo aphela nazo nasiza nazo